Kroz vjekove, draga braćo i sestre, odjekuju ove riječi Gospoda našega na današnji dan raspetoga, koji je izgovorio sa krsta svoga ili lima savahtani, to jest Bože moj, zašto si me ostavio? Nema strašnih riječi izgovorenih na ljudskom jeziku od ovih riječi. Ove riječi su toliko strašnije ukoliko ih izgovara ne samo čovjek, u ovom slučaju Isus iz Nazareta, a kroz njega svaki čovjek bačen u ovaj svijet, koji veoma često se osjeća usamljenikom, prognanikom, zaboravljenim na ovoj zemlji. Dakle, ne samo što ih izgovara čovjek iz dubina svoje ostavljenosti i svoje izgubljenosti, nego ih izgovara i onaj koji je Sin Božji, koji je vječni logos Božji, vječno slovo Božje, koji je u Boga i kroz koga je sve postalo što je postalo. Onaj koji je tvorac neba i zemlje, koji je tvorac čovjeka i sveukupne tvorevine. Onaj koji je gospodar života i smrti. Onaj koji je, kad je došla punoća vremena, bio poslan u ovaj svijet, da svaki koji se rodi ovdje na zemlji bude izbavljen i da bude spasen. Dakle, riječi na krstu izgovorene i od čovjeka i od Boga. Iste one riječi koje je Gospod izgovorio kada je bio u Gecimanskoj bašti, kada se molio Gospodu, izgovarao riječi slične ovima: Bože moj, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova. Strašna čaša stradanja, strašna čaša bogoostavljenosti, strašna čaša koju ispija svako ljudsko biće rođeno ovdje na zemlji, naročito kada se nađe u onom položaju u kome se našao Gospod. Priprema se njegova izdaja, dolazi Juda izdajnik iskariotski, dolazi sa gomilom i sa vojnicima poslanim od prvosveštenika i fariseja. Dolazi da ga uhvate i da ga zarobe i da ga izvedu i pred Anu i pred Kajafu, ondašnje prvosveštenike, da ga izvedu pred Pilata, ondašnjeg predstavnika moćnog rimskog carstva i njegovih sudova. Teško je razumjeti ovaj vapaj Gospodnji. Nije ga lako razumjeti kada ga čovjek izgovara, svaki od nas, nahodeći se ovdje na zemlji, čovjek kao slabašno biće i nemoćno biće. Ali kako onda razumjeti ove riječi kada ih izgovara sami Bog, jedinorodni Sin Božji? U ovim riječima, dakle, otkriva se
sva dubina ljudske bogoostavljenosti, čovjekove podređenosti strahu i onom najstrašnijem strahu, strahu od smrti. Kroz njih, dakle, govori i izgovara riječi svako ljudsko biće. I u tome i jeste veličina Hrista Gospoda, da on nije samo primio ljudsku prirodu, nego je primio i sve ono što je bila posljedica čovjekovog otpada i otuđenja od Boga. A najstrašnija posljedica jeste upravo smrt i izgubljenost, propadanje i raspadanje, raspeće i podložnost ne samo smrti, nego podložnost prije toga i stradanju kroz sukob između demonskog zla koje je porodilo smrt i dobra vječnoga i neprolaznoga koje je ugrađeno u ljudsku prirodu. Primio je Gospod, dakle, ljudsku prirodu i na ovaj veliki petak šta se događa? Na prvom mjestu otkriva se njegova vječna i neprolazna bogočovječanska ljubav i potvrđuju se one njegove riječi da nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje. On žrtvuje sebe, raspinje se i pogreban biva za spasenje i za život svijeta. Otkriva se Bog u svom poniženju, ali u isto vrijeme i u svojoj božanskoj veličini, dostojanstvu koja će se pokazati posle njegovog trodnevnog pogrebenja u tajni njegovog vaskrsenja. A u isto vrijeme ispred njega i pored njega defiluju sve vrste ljudi ovdje koje postoje na zemlji, koje su postojale onda u vrijeme ovog događanja, ali koje postoje i dan danas. U svim ovim ličnostima koje su tu pored Hrista, koje učestvuju u ovoj strašnoj tajni u njegovoj Golgoti, sve te ličnosti naći ćemo i danas, naći ćemo ih u nama samima, naći ćemo ih u današnjim prvosveštenicima, naći ćemo ih u današnjim vladarima, naći ćemo ih u današnjim učenim glavama, sličnim onima koji su vikali raspni ga, raspni ga. Naći ćemo i danas one koji poput presvete Bogorodice i žena mironosica prate Gospoda zajedno našavši se pored njega raspetoga. Samo od svih onih koji su u to vrijeme i sebe smatrali njegovim učenicima, našla se samo njegova majka, presveta Bogorodica, i našao se voljeni njegov učenik Jovan Bogoslov. I čuli su riječi: ženo, evo ti sina. Sa krsta izgovorio Gospod, a njemu rekao: evo ti majke. Tu se potvrdilo da do smrti, do raspeća, jedini koji ostaju vjerni Bogu i Hristu Gospodu, to su oni koji su ispunjeni najdubljom
ljubavlju. Ima li dublje i veće ljubavi od materinske ljubavi? I to se pokazalo na Golgoti Hristovoj. A s druge strane, Jovan Bogoslov, čisti, cjelomudren, koji je svim svojim bićem bio prožet Hristom Gospodom i vjernošću njemu. I on se našao, dakle, kroz njih dvoje je progovorila ona najdublja ljubav prema Bogu i vjernost i spremnost da i oni, poput onoga koji je razapet na Golgoti, da i oni prinesu sebe na žrtvu miomirnu u znak svoje ljubavi i svoje vjernosti njemu. Srela se dakle tu zgusnuta božanska ljubav koja se žrtvuje bez ostatka i srela se materinska ljubav i ljubav učenika koga ljubjaše Gospod. I u toj ljubavi materinskoj i učenika Jovana Bogoslova i ljubavi Sina Božijega, u tome se otkrila najdublja istina i jedini istinski put i Božji put prema čovjeku i čovječanstvu i prema svijetu i čovjekov put iz ovoga svijeta prolaznoga i smrtnoga prema Bogu. Ljubavlju, dakle, Bog ostaje u ovom svijetu i postaje žila kucavica ljudske prirode i ovoga svijeta i ljubav kao jedini božanska ljubav. Bog kao ljubav, kao jedini spas i kao jedino izbavljenje čovjeka od grijeha, od demonske sile čovjekoubilačke i od smrti. I ljubav koja sa druge strane se susreće sa božanskom ljubavlju i koja na kristoliki, bogoliki način uzvraća Bogu svojom vjernošću i svojim predanjem Bogu i vezanosti za Boga kao spasitelja svoga i iskupitelja svoga. Ali pored ove dvije ličnosti, pored ličnosti Hristove, kao ono vrijeme, tako i danas, svi oni koji defiluju pored Hrista raspetoga i danas su prisutni. I danas gomila i masa, neznavena masa, na svim zemaljskim meridijanima prolazi pored Hrista raspetoga, prolazi otkrivenja te božanske vječne ljubavi i maše glavom svojom i huli na njega. Ne mora da izgovara one riječi koje je izgovorila ona prva gomila neznavena: ti koji hram razvaljuješ za 3 dana, sagrađuješ, spasi sam sebe. Ako si sin Božji, siđi sa krsta, ali izgovara druge riječi, slične ovima. I danas sudije zemaljske, poput Pilata, veoma često peru ruke svoje u krvi pravednika. Koliko savremenih sudija koji sude i koji u isto vrijeme znaju da onaj kome sude da je pravedan, ali od straha, od mase, od gomile neznavene, od straha za svoje bogatstvo, za svoje imanje, za svoj ugled, za svoju vlast, od straha da im ne zamere oni koji su na vlasti, koji gospodare. Oni operu ruke svoje u krvi pravednika poput Pilata. Bezbroj je takvih, širom vaseljene u svim zemaljskim narodima i među nama ih ima ne malo takvih sudija koji izdaju pravdu Božju i veoma često žrtvuju svojim interesima ili svome strahu, žrtvuju pravdu
radi koje su prizvani da toj pravdi služe. I danas nemalo je onih koji, a to se naročito pokazalo u vrijeme onog bezbožnog sistema, koji su poput Jude, izdajnika, prodali Boga za 30 srebrnika. Nije slučajno da je u vrijeme boljševizma u Sibiru bio podignut spomenik ne Hristu. U to vrijeme su milioni ikona gospodnjih, stotine i hiljade hramova pretvoreno u prah i pepeo. Milioni ljudskih bića, monaha, monahinja, episkopa, sveštenika, vjernika su pobijeni. Danas, kad je ta pošast prošla, ako je prošla, tvrdi se da je revolucija samo u Sovjetskom savezu koštala 60 miliona ljudskih bića. A sve je bilo radi čega? Bila je radi hljeba. Da bi zaradili što više hljeba, podlegavši onom iskušenju, Hristovom iskušenju, kada je demonska sila, obraćajući mu se dok je postio 40 dana u pustinji, govorila mu, pretvori ovo kamenje u hljebove, pa će cijel svijet poći za tobom. A on je odgovorio, ne živi čovjek samo o hljebu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Čitavi sistemi društveni su u svojoj posljednjim ovim vremenima i vjekovima, naročito u 20. vijeku, a evo i u 21. vijeku, čitavi novi poreci u stvari su judinski poreci. Poreci koji daju judin poljubac Hristu Gospodu, vječnoj božanskoj ljubavi i božanskoj istini, i koji začiniju sočiva za hljeb, za zemaljska zadovoljstva i zadovoljenja strasti svojih, za bogatstvo i za srebroljublje, žrtvuju Boga, a tim žrtvovanjem Boga žrtvuju i svoje istinsko i vječno i neprolazno dostojanstvo. Nemoj da mislite da je ovaj današnji novi globalni svjetski poredak je nešto bolji od onih poredaka prethodnih nacifašističkih, boljševičko-titoističkih. Samo je promijenjena je priča, a u suštini i dalje je borba za zadovoljenje svoje samoživosti, svojih interesa, za otimanje tuđega, za progonjenje Boga i božanske ljubavi iz ljudskoga srca i ljudske duše. Što je drugo kapitalizam, kome evo danas ponovo se vraća i naša Crna Gora, nego je ideologija vučijeg samoljublja. Vidi se to i kod nas ovdje, šta se dogodilo i šta se događa. Brojna preduzeća, stotine hiljade radnika koji su zarađivali hljeb svojoj djeci, ostali su na ulici, pa ih vidite ovih dana po Crnoj Gori kako traže i vapiju i protestuju i pred Vladom i šire od Vlade, ne bili nekako hljeb svoj dobili i zaradili. A u isto vrijeme imate one koji su postali milioneri, milijarderi koji su postali, kako? Preko noći. I koji sada, dok su se do juče klanjali zlatnom teletu, boljševičkom, u Moskvi,
ili drugdje gdje je to zlatno tele bilo podizano kao idol, sada se klanjaju drugom zlatnom teletu, koje sad ima kao svoj centar negdje podignuto je u Briselu, novi svetski poredak koji se ustrojava kako se ustrojava NATO bombama. Ljudska pravda i ljudska prava se ostvaruju nasiljem u Europi i u Aziji, evo i danas u Ukrajini i na drugim mjestima i u Siriji. Pravda pilatovska, ne Božja pravda, ne istinska ljudska pravda. I opet iza toga pomračenje ljudskoga uma i ljudskoga srca. Povjerenje više u ljudsku pamet i ljudsko znanje, nego li u Božju mudrost i Božje znanje. Ustrojavanje života bez Boga i mimo Boga. I kada Boga priznajemo, onda je On samo ukras, božićni ili vaskršnji ukras u našim domovima, a čak veoma često i nema ga ni kao ukrasa. Evo gledam vijesti poslije podne na televiziji Crne Gore, pa je tamo prva i osnovna tema na ovaj najstrašniji dan za ljudski rod, za čovječanstvo, za Crnu Goru, za svakoga od nas. Tamo je osnovna tema o kojoj se govori, to su izbori u Podgorici. Ili stave i onu maskotu koja se naziva mitropolitom, jednom od ovakvih prvosveštenika koji su Hrista Gospoda u njegovo vrijeme prikovali na krst i koji su zajedno sa masom govorili raspni ga, raspni ga. Ništa se nije promijenilo, ništa se ne mijenja. Ali kao što je ovdje u Svetom Evanđelju poslije opisa Hristovog raspeća i poslije strašnog događaja kada je izdahnuo na krstu, jedan dio onog naroda koji je možda u početku i vikao raspni ga, sagledavši u tom trenutku i sebe i sagledavši šta se sve dogodilo i ko je bio onaj koji je razapet, počeli su da tuguju, kaže narod, odlazeći. Naravno, među njima su bili i tu negde tajno uplašeni i preplašeni učenici njegovi. Naravno, tu je bila i presveta djeva i Jovan Bogoslov i ovaj iz Arimateje Josif, koji su tu ipak i ostali u tim najstrašnijim trenucima za Hrista Gospoda, ostali njemu vjerni u svome srcu. Pritajili se da bi onda polako se vraćali njegovom grobu i da bi, kada je došlo do njegovog vaskrsenja, da bi onda ponovo se vratili, ispunivši se sile njegove i sile njegove pravde, njegovog vaskrsenja, njegove dobrote i njegove božanske ljubavi. Sve se događa. Što se događalo, sve se zbiva onako kao što se zbivalo, a evo i mi danas ovdje, poput presvete Djeve i Jovana Bogoslova, ostajući vjerni Gospodu, ova vremena smutna i nečista, duhovno i zagađena svim gadostima, vremena pomračenja, evo nas kao malo stado sabrani oko Gospoda raspetoga, oko krsta časnoga njegovoga, u svojoj vjernosti njemu i njegovom stradanju, u svojoj vjernosti njemu kao jedinom putu, istini
i životu. Ovo mjesto gdje se nalazimo, ono je oltar pravi na kamen krvavi, kako ga je nazvao sveti Lovćenski tajnovidac. I bilo i ostalo. I ono ne može drugačije i neće drugačije ni do kraja svijeta i vijeka dokle ga bude bilo, nego da bude svjedok Hrista raspetoga i Hrista vaskrsloga. I u njemu svjedoci Hrista raspetoga i vaskrsloga jeste i onaj dio časnoga krsta koga mi cjelivamo i koji se našao ovdje kod nas velikim čudom Božijim. Onaj krst koji je obagren krvlju Hristovom, evo djelistoga krsta ovdje u čivotu svetoga Petra Cetinskoga, kao što je ovdje i ruka onoga koji je krstio Gospoda u rijeci Jordanu, a i Jovana Krstitelja, koji je bio glas vapijućeg u pustinji i koji je prije njega svojom mučeničkom smrću također bio preteča i njegovog golgotskog stradanja. A evo tu su i mošti našega svetoga Petra Cetinskoga, koji je nosio časno i dostojanstveno krst Hristov. Također prikovan na krst Gospodnji, noseći svoju Golgotu i poslušavši riječ Hristovu, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka mi slijedi. Takav je bio sveti Petar Cetinski, odrekao se sebe, uzeo je krst Gospodnji i iznio ga, sačuvavši sebe i svoje svete mošti kao simbol i svoga vaskrsenja, ali kao simbol i znamenje Hristovog vaskrsenja. Kao putokaz svojom vjernošću i nama i svima budućim pokoljenjima da ostanemo vjerni. Bez obzira šta se sa nama događalo i kakve nevolje nas snalazile u životu i bolesti i stradanja, da ostanemo vjerni raspeću Hristovom, vjerni Gospodu i njegovoj vječnoj i neprolaznoj ljubavi i time vjerni svome zvanju vječnom, svome zvanju bogočovječanskom koje se ostvaruje u našem životu kroz naše saraspeće Hristu, ali i kroz naše savaskrsenje samome Gospodu. Neka nam Bog podari snage, vjernosti i ljubavi da cjelivamo svim srcem svojim i svom dušom svojom Gospoda raspetoga i rane njegove, da bi nas Gospodu dostojio da proslavimo i sveto vaskrsenje njegovo, da sa vaskrsnemo sa njim i ovdje na zemlji i u vječnom i neprolaznom carstvu njegovom, carstvu Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našega, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.